ndi Dokotela Mulalo Mutoti aka Bamba Muphandi potekereza mafhungo a tsedzuluso kha Balwa News. Mafhungo nga Rotshidzwa Maremba. Ndo livhuwa zwa zwino ndi tshifhinga tsha mafhungo. Kha ngudo ntswa yo gandiswaho kha dzhenela ya Proceedings of National Academy of Sciences, vhorasaintsi vha ri dziṅwe philisi dza u langa mutsiko wa muhumbulo dzi a vhanga thaidzo ya u dzulela u pfa phosho nḓevheni naho hu si na muungo, zwiḽa zwine zwa pfi tinnitus. Vha ri zwi itiswa ngauri hu vha hu na nyengedzedzo ya serotonin, homonu ine ina vhuḓifhinduleli ha u langa maḓipfele khathihi na u aḓela. Tsedzuluso yo rangwa phanḓa nga Anhui University kha ḽa China. Vhorasaintsi vha ri vho tumbula vhuṱumani vhukati ha vitamin D na vhuṱungu. U ya nga ngudo yavho, tshikalo tsha fhasi tsha vitamin D ndi tshivhangi tsha u pfa vhuṱungu kha vhalwadze vho itwaho muaro wa khensa ya ḓamu. Tsedzuluso yo anḓadzwaho kha dzhenala ya Regional Anesthesia and Pain Medicine i sumbedza uri nyengedzedzo ya vitamin D phanḓa ha muaro i nga thusa u fhungudza vhuṱungu. Ngudo yo rangwa phanḓa nga Fayum University i wanalaho kha ḽa Egypt. A khou guma ngo rali mafhungo e nda vha farela one, nṋe na vhone kha ri ṱangane mafhungoni tshifhingani tshiḓaho. Lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vhaendedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini, hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vhaendedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenelela vhuṱambo vhufhio na vhufhio, kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service, no place is too far to reach. Zwino ri tshi khou amba vhanga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai, vha songo tsha ṱwa vha tshi renga nga ṱhoho lini. Belran Brands i hanefha tsini na vhone, ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bva afho tshelede i khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Belran Brands ndi vha hadzimiswa masheleni vho ḓiṅwaliselaho. Are you a survivalist entrepreneur in the Vemba district? Belran Brands is here to back your hustle. Get a loan from just 500 rands up to 4,000 rands designed to grow your business. All you need is 6 months of bank statements, 6 months of sales records, your South African ID, and proof of residence. Apply today on WhatsApp 07201958843. Belran Brands, empowering entrepreneurs, building communities. Terms and conditions apply.